Hello, hello. Good morning, good afternoon to everyone. Welcome to my vlog. We are here in Hatta. Hello, hello. Good morning, good afternoon to everyone. Welcome to my vlog. We are here in Hatta, mga iring panpanon. So, paakyat namin dito, mga iring. So, it's really like, yes. So, ito yung Hatta. Papunta kami ng taas. Doon. Samahan nyo kami, mga iring. Sunod. So, ito na. So, nag-akyat na kami. So, ito yan. Hi! Hello! Mga iring banbanon! So, bukid gid siya, mga iring nga bato. So, under construction pa gid siya. Nice kaayo. So, taas kayong hagdanan mo ra siya 9,999 steps. So, lucky number gyud. At least makadaog mig masos. Mo ni siya, mga iring. Tugnaw kay diri. So, nindot kay siya. Oh. So, mo ni siya, mga iring. It's really like you have to try your kuan. So, ikaw ani pa maulan mistuhod ani. Magkinahanglan yung tag 50,000 milligram nga vitamin D. 10,000 sa kuan. Nindot ka, mga iring. So, mo ni sila, mga iring banbanan. Naka nami sa pitong kuan. Pito ka bungtod. So, mo ni siya ang ganghaan sa so, taas kayo siya, mga iring banbanon, no? Hello, uy. Hello. Tuwa si kuan, si Cha Biring. Yari ayaw diha, yari sa hagdanan. Ari sa hagdanan. Mon siya na kami, mga iring. So, mga iring banbanon, dito na kami sa site, no? So, this is Hatta Kayak. So, if you want to visit and come to Fujairah Hayat, no? So, this is a really beautiful place. It's surrounded of mountains. So, come and visit. No, mga iring banbanon, na si Madam Kawai, no? Nagsama-sama kami dito for enjoyment. Hi! Our off today. Please don't forget to subscribe. Erin Banbanon's vlog. Yes, no, nandito kami lahat. Ayan, Hello, sa mga guys! Dong. Ang init. Ang init nga pero maganda. Grabe. So, anong may mga entrance ba or free? Bayad. May bayad siya. Langga. So, how much the payment, my dear? Which one? Kayak. Kaya. For the Yeah. single person, 60 dirham. 1 hour. No, unlimited. Kaya. Unlimited. Okay. And what And, other double other person. activities? Double person, 120. 120. Yeah, So, for the 3 person for paddle board. 3 yellow. persons. For the paddle board, that one. Okay. Yellow one. Mhm. For the 150 dirham, that one. So come and visit here in Fujairah
That's Hatta. Hatta. This is Hatta area in Dubai. So if you have time, if you have vacations, just spend your vacation here in Hatta, no, Dubai. Yeah. So it's really nice and beautiful. So it's a lot of tourists here, mga iring banbanon, and come and try to visit here. So enjoy life because life is beautiful, life is wonderful, life is powerful. So life is only once, not twice, not thrice. Just enjoy and come and visit Hatta, Mairing Banbanon. So, ito na, maganda dito Mairing. So, this is my first time to visit in Hatta, Dubai. So, it's a really beautiful, it's surrounded of mountains. Mga iring. So, mga iring banban, pababa na tayo sa area, no, dam area. This is natural water, I think. So it's really beautiful and it's crystal water, no? So pababa na tayo. I'm so excited to come here. It's really nice. Yeah. So pababa na tayo. Ayun. So always keep distance, you know? So maganda talaga siya, mga iring banbanon. So pababa sa tayo. Na ito yung dam area. So ito yun. Ayan. So welcome here, mga iring banbanon. So nandito tayo. So they're not allowed to swimming. It's only for kayak and paddle. So mairing, visit na kayo dito. So it's really nice. It's really beautiful. Ganda talaga dito mga iring. Pawala sa stress mo, no? Sa tensions. Yes. Ayan. So maganda talaga siya mga iring, no? So welcome Johan. Yari, invite them. Hello. So in here, when you come here, they like to book a boat. Tickets. Only one person can book the ticket and you go down. And then you can enjoy the view. And there's some fish there, and there. That's my friend. So this is really nice. So it's here. It's really nice. So ito na mga iring banbanon. So magkayak ka. So this is unlimited hour, right? So this is paddles. So it's really, if you want to make yourself tired, just come over here. It's really nice and really good to your health, no? So maganda talaga dito mga iring banbanon. So there is a lot of sea activities, like you have bike. I don't know what is name of the small boat, and kayak, no? So kung gusto ko mag-bike, dito lang mga iring. So it's like one person and there's two person, no? So ayan, maganda talaga dito mga iring banbanon. So ito yan, it's nata sa center sa bukid. So maganda talaga siya mga iring. So yes, it's really nice. Very beautiful place. Ganan mo adto. Yung pag live na i-ring. Oh, ano ni siya? Nagsakay-sakay namin aning Di mag-live. drop donut. Tara doon na. Oo. So, Kahinay sa doon. Mao man niya gid na siya. Atras pa man na. Mas mahir mindot mo itong mindot ting tindak pero putas kay ba yun? Tamo, may pre na 360 ha. Ito yung play ka din. Eh siyempre pa atubang man ta. Talikod bang ko.
Yeah, yut at ato yut. So, magpakusog. Pagusog yut. Papagusog. Pagkusog ko, no? Balinin mo Asa ba? ibalik naman mo? Wala pa. Wala, ibalik. Paana. Oy, say hi sa mo, busy. Hi! Ibali. Ana ba? Yan na, paana. Ana, oh. Kusog na mo. Bayot, padong na mo skuan. Japan. Hindi kasi tindak-tindak. Apoy nga yun. Oy, pero kuan kaya ang kindak-kindak. Hello, mga iring, mga iro. Idiretso lang nyo ang antimon. Wala asa mo. Ay, nani yung hilapte. Asa mo ay. Yari! Ako. Abante mo pa kare! Ayaw ito yung ibali na saan? Ato ako. Napiraha sila. Ato adil. Kana ibali, kana sige diretso, kana idiretso na taong ano. Idiretso. At timon ba niya idiretso? Ay, hilapte. Bayot! Wala inaman siya on kamot raman manobela, nasa kaya, sa magkay, sa dagat. Kamera. Na may mga ako ang lifeguard, mga speedboat, tumasaag. Sa food drive. Sida. Kidiri. Mga kagadir. I am ready. Come on, I'm ready. Dali rin nila nakaabot to. Hapit naman sila. Mga iring banbanon human na gid among pagkuano sa donut floating, no? So naka-enjoy mga iring banbanon. So punta kayo dito, ha? Nindot kaayo siya. Really nice place. So thank you so much for watching sa akong YouTube channel, and please don't forget to subscribe, share and comments mga iring banbanon. Thank you and God bless to everyone. Bye.